Nie! Dawaj, pod Rišu. Ty si kár. Minus 76. Piču, asi opäť. Bol na bečku. No, má laptop, on to nevidel. Piči, nemám laptop, ty kokos. Má laptop. Palác nič, Bomba, poď viebo, máme bombu v Andri. Hlavu do piči! Prečo mu dám hlavu s Famasom na jeden hit? Prečo? Lebo to vymyslel Gaben. Ticho! Áno, tunel. Už je platforma. Jebe ti! Piču! Bože, chalani, kurva, čo ste už priemali, do piči? Ale... A sú tam. Pušuje short, pušujte short, modrý. Na blízko, Či? Jako si... Pozeral si to na Lukáš. Jakú čapanicu si, jakú horálku z toho X-enky. Keby... Nie. 10 AP, bomba. Ale z konektoru áno. To je to... Máte to, čo bolo, ty koko, to mám natočené. Hej. Pojeme domov špicu. Kurva. Vystradil som, ale keď som trafil, tak je takový výstrel. A ty si spíš. Akože tá díra v stene je okno. No? Dobre. A čo to je? No jak by si to pomenoval? Čak, díra. Neviem, aké máte okná vy, ale tak nemusíte to nevydajú. A tunele, bomba je top mid, chalani. Hej, Šarina. Okno. Hečko, okno. Agri. Ale poďte do piče, okno, ty koko, čo je kurva okno? Jožo, ešte. Dávaj do 20. Dávaj. Škoda. Ty čo? Nevadí. Aha. O! Ty kokot! Ty prosa, skurvená! Čo sa? Ja to jebem. Pošli to do skupiny. Kamoš. Na misterkách. A koľko si tam dal? 2 eurá. Aha, Ty kokot. kamoš. To je bomba. Čo? Čo si ty malý? Nie.